binjiye bafite intwaro ziremereye, intwaro za rutura, kandi bahetse n'ibindi bikoresho bya gisirikari byakifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Imipaka bayijagajaze, bamanuka igikomando baze kurwana, uduce baratwigarurira. Nta bari bazi ko biraza kubagendekera gutya, ndetse ntabwo bari biteze neza ko urugamba nk'uru ngorego rushobora kubaho. Ingabo za Zambia nazo zinjiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imipaka ya Kongo ikomeje kwangabazwa ndetse no guhura n'uva gusenya. Ibi ndabikubwira kamwe ku kandi uko byagenze kuri buno butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse nikomeje gutangazwa nyuma y'uko amakuru y'imvaho yaramaze iminsi avugwa bwari uburyo bw'ubufatanye guhangana na M23, ariko ubu inkuru zikaba ziguhindura isura. Ku rundi ruhande, Wazalendo yahawe amadolari binyujwe mu rwego rwa RADE. Ibyo ngiye gushimangirwa cyane cyane ko leta ya Kinshasa yiteye kuri muzamitwe Wazalendo, aho bakomeje kuba ngo ukuboko kw'iburyo kwa Tshisekedi Tshilombo mu gutesha umutwe 23 ndetse no kwataka 23 mu buryo bukomeye, ku buryo iyi Wazalendo bayifata nk'abasirikari ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ane mpamvu babona umusada, babona ibyangombwa, babona ubushobozi, babona amafaranga aturuka muri leta ya Kongo. Ibyo uraza kubimenya. Ku rundi ruhande ariko nibwo bwa mbere ibisa n'ibingibi bigiye kwa kutaka bwa Kongo. Ingengo y'imari ya gisirikari cyangwa se ingengo y'imari y'igihugu yavanywemo igice kinini cyane cyagenewe igisirikari. Kongo igomba kuba igisirikari cya mbere gikomeye muri kano karere. Olingate ngo byange cyangwa se uzemere, niyo gahunda. Ndakubwira ingingo eshanu zapanzwe na leta ya Kongo zigomba gutuma kino gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cy'igisirikari gikomeye, kandi kigomba kurinda igihugu, kigomba kurinda inyiko zose z'igihugu, nta mwanzi uzongera ngo kubatesha umutwe. Byose babipanze neza kandi byose babibaze, bagasanga bizagenda neza. Mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze igihe kinini buhanganye n'imitwe y'inyeshyamba itandukanye, kuri baravuga ya 23, ariko siyo gusa. Hari CLP, hari Codeco, hari ADF n'indi mitwe myinshi, iyo yose ishaka guhungabanya umutekano wa leta ya Kongo. Kuri ubu rero baravuga yuko ibyo biri gushyirwaho akadomo. Izi ngabo za FARDC zikubakwa, zibishyirwamo ibikoresho bikomeye kandi bihambaye, zigiye kuza zihindura isura ya Repubulika ya Kongo uko twari tuyizi bihinduke. Itangazo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ku ngabo wararimenye. Wari uzi neza ko n'ubwo Amerika bihakanye bari mu mugambi wo gukoresha FARDC ubwayo? Ndaje mbikubwire. Ku rundi ruhande ariko iyi nkuru yatunguye benshi. AFC irashinja leta ya Kongo kubatenguha. Ni ibiganiro ngo bizakubise igihwereye, nyamara bazi neza ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Kongo bigiye gutuma intambara ishyirwa akadomo, bigiye gutuma ibyo yaganiriye mu Suisse bishyirwa mu ngiro, maze amahoro agahinda ku butaka bwa Kongo. Ni ibiki bimeze gute? Byose ngiye kuzambikubwire kamwe ku kandi, nana kamwe nshize inyuma, ahubwo byose uko bivugwa, uko biri, twicare nge namwe tubisesengure, tujye mbere tubimenye ngo ni ibiki biri kuvugwa none. Genda umungu wa Kamanzi, hanyuma w'Uruwande ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nivyo kuri ubu hari kuvugwa inkuru zitandukanye, ariko izi kuvugwa zose zifite aho zihuriye na Repubulika ya Kongo, natwe nizo tugiye kwibandaho zifite aho zihuriye na leta ya Kongo. Ingabo za Zambia zinjiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyo nkuru urihangana gaheraho bitewe n'uburyo butandukanye yavuzwemo. Uretse igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihana imbibe na Zambia ku gice cy'intara ya Tanganyika, no kuvuga ngo uva ku kiyaga cya Tanganyika mu gice cy'epfo uzaza Kalemi. Icyo gice gihana urubibi ni ku ruhande rw'iburasirazuba, ni ku ruhande rwa Tanzania, ariko ku ruhande rw'amajyepfo ariyo Zambia. Aba mu minsi ishize bari bakomeje kumvikana na leta ya Kongo ko bagomba gufatanya gushakira igisubizo uburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo barimo guhangana na M23. Byaje kuvugwa cyane cyane ubwo M23 yari muri Uvira igenzura ikiyaga cya Tanganyika. Icyo gihe Tanzania ndetse n'igihugu cya Zambia, Burundi na Kongo bahise bakora inama y'ikubagaho ngo bategure uburyo bashobora gutera bikomeye cyane
M23 gusubira inyuma byange bikunde. N'umugambi bari bize bitewe nuko ngo uburyo bwa M23 gufata umujyi wa Uvira bagafata ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Kongo yibangamiye urujya n'uruza rw'ibicuruzwa ruba hagati y'igihugu cy'u Burundi, Tanzania, Kongo na Zambia, bose bahuriye kuri icyo kiyaga cya Tanganyika. Kuba rero ibyo byose byaragiye bivugwa cyane, benshi bibwiraga ko Zambia ari kimwe mu bihugu by'ingenzi cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushakira hamwe igisubizo cy'aya matati n'amakimbirane akomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo. Ariko none inkuru yahindutse, ibintu byahinduye isura, ibitatekerezwaga nk'ibyo bibaye cyangwa se ibitari bizwi nivyo birimo kuvugwa. Benshi bati mbe nk'ibi ngibi bije bitese kandi se bigenze gute kugira ngo Zambia ikora igikorwa nk'iki ngiki? Biravugwa ko abakomando ibihumbi ba Zambia binjiye ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Raporo ya komisiyo y'ingabo n'umutekano mu nteko ishinga amategeko iraburira ko hari ingabo za Zambia zikekwa kuba ngo ziri mu turere twa Kongo mu ntara ya Tanganyika. Iyi nyandiko inagaragaza imikorere mibi ikomeye mu nzego z'umutekano z'igihugu, nubwo hari impungenge zikomeje kwiyongera ku busugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa nk'uko iyi raporo ibivuga, ngo ingabo za Zambia ntabwo zinjiye none, ahubwo bamaze iminsi barazamutse ku butaka bwa Kongo maze bigaruriramo uduce twinshi duhana urubibe n'igihugu cyabo, basa n'abafashe ibice bya Kongo bavyiyomekaho. Zambia yowe na Hakainde Hichilema kuba abasirikari bayo bakwambuka akajya muri Kongo, okay, si kure kuko bahana urubibe kandi urubibe rwo rudafite amazi abatandukanya ku gice cy'epfo, usibye nyine umupaka, just umupaka. Mu gihe nta bwenzuzi bari bufatika, ni ibintu byumvikana byakorwa kandi vuba. Ku rundi ruhande ariko, amakuru asobanuraho aka gace cyangwa se agace nyirizina ko muri Kongo karimo ingabo za Zambia. Agace ka Moriro gaherereye mu ntara ya Tanganyika milimetero 150 uvuye muri Moba, niko gafitwemo impungenge zikomeye z'umutekano. Nk'uko amakuru menshi abivuga, ingabo za Zambia zizwi nka ZDF bivugwa ko arizo zafasha aka gace k'ingenzi. Uku kwigarurira kw'ingabo niba zemejwe biragaragaza ukiyongera kw'amakimbirane aho uravuka ku mipaka hagati ya RDC na Zambia, bigatera ikibazo gikomeye ku busugire bw'ubutaka n'ubusugire bw'igihugu ivyo batigeze batekereza. Agace ka Moriro nkuko umbyumvishe bivugwa yuko nyine gaba mu birometero 150 uvuye Moba wavuga ko ari nk'agace k'ingenzi cyane cya centre y'ingenzi muri cya cyerekezo kuba kigaruriwe na Zambia. Mu Rwanda wabaye barinjiye baragafata, ariko gikomando hajyemo abasirikare benshi ngo bishingiye cyane cyane n'ubundi ku mateka y'aka gace n'uruhande rwa leta ya Kongo. Buretse ukurikije uburyo Afrika yagiye ikatakatwa n'Ababiligi n'Abadage cyangwa se n'amabere y'Iberlin mu buryo bwo gukoloniza Afrika, hari ibice kugeza amagingo ngaya bitari byasobanuka neza ba nyirabyo, ku buryo nyine bamwe bagomba gutuza, abandi bagatuza, bagasa n'abemeye guhara cyangwa se n'abemeye gutakaza ku gace burundu. Agace ka Moriro kuzamuka ukageza hafi y'ikiyaga cya Tanganyika, ndavuga hafi y'agace kazamuka kagera kuri Kalemi ku muhanda ujya guhuza Tanzania, Kongo ndetse na Zambia. Amakuru yemeza ko Zambia yakomeje kuvuga yuko abaturage batuye ako gace ari abaturage bavuga ikinyazambeze, bavuga ururimi rwo muri Zambia. Ikindi kandi bakaba ari abanyazambi bafite imico y'Abazambia, kandi bakaba barwa n'ubundi nk'abaturage bahariya nubwo barirwa muri Kongo. Kuba rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zacibwa muri humye n'ingabo za ZDF za Zambia, maze bakagenda bagafata aka gace ka Moriro, binyo gushimangira cyane ko mu gihe harimo ibibazo bikomeye, ndavuga muri Kongo mu gice cy'uburasirazuba n'andi batavuga ko bameriwe neza. Gusa nta bya politike byavuga muri kino kibazo muri aka gace ko muri Moriro hafi ya Moba. Ntabwo biravugwa ko harimo ikibazo nyine, uzi ko urugamba kenshi rukomera bitewe n'imbaraga za politike ziba ziruri inyuma. Ntibizwi neza niba abanyazambi barazakomeza kuvuga bati aka gace nta kacu duciye umurongo, cyangwa se biraza kugaragara ko abayisirikari babo bibeshye bakabasubiza inyuma. Ubyuka ko bisa nk'ibingibi n'undi byabaye ku butaka bwa Kongo ku ruhande rwa Ishasha wegereye kuri Uganda, naho mu bihe bishize habonetse guhangana, abanyekongomani bashinja Uganda kwimura imbago, bagasa n'abigize inyuma milimetero hafi igera kuri 15 bimurayo za borne zigaragaza igihugu gikati. Nimba ari byo garutse rero kuri Zambia, byari bigiye kuba ikibazo ko Kongo kurungu kugira ngo itekane biyisaba imbaraga zirenze zifite.
Ubwo rero nimba abanyazambi barangije kwibonera ahantu batoborera akibonera ubutaka nababwira iki? Utazi kurinda urwe inkokobotsi zirarwinjira, niko biba bimeze. Republika ya Congo ubwo nyine ntagishoboye kurinda nkuko abagize inteko babivuze. Abanyazambia babereka igihandure, babereka yuko nyine bubwo butaka bawufata kandi bakabwigenzurira mu gihe abandi bakiri mu mandazi. Tuvuye kuri iki kibazo cya Zambia na Congo, mubwire yuko nubundi Zambia ari kimwe mu bihugu bine byavuzwe cyane cyane mu mugambi wo kuzohereza abasikari muri Burasirazuba bwa Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, aho bagomba kuzafasha leta ya Congo guhangana na M23. Ni ibihugu bine: Zambia, Afrika y'Epfo, Tanzania na Angola. Ibihugu kari bine byiyemeje ko bazakorana bikoreza ingabo bishyashya ku butaka bwa Congo mu bijyanye no gutiza umurindi FARDC mu guhangana na M23. Ubwo nk'ubu akumva umwaka uravutse muri Congo, kumva imirwaniro iratangiye, mama leta tubona imbaraga z'ubufatanye bw'ibihugu bitandukanye, ndetse barangije kwemera ko ubwo bufatanye bwabaho koko kandi nta guhagarara. Intambara ya nyayo yabigiye kongera gutangira mu buryo bwa nyabwo kugeza ku rwego FARDC yatsinda runo rugamba ariko ifashijwe n'ibihugu bitandukanye byo mu majyepfo ya Afrika. Ariko kandi ku rundi ruhande, nubwo Angola, Afrika y'Epfo, Tanzania na Zambia bari muri uwo mushinga, hari amakuru yemeza yuko mu bijyanye na AGVM+ n'ubundi bazafitemo ijambo riremereye gutuma agahenge kubahirizwa, kandi bakaza bari ku ruhande rwa leta ya Congo kugira ngo agahenge kubahirizwa, ariko Congo isubirana uduce twayo. Ibisa naho M23 iri ku kagamba, bari kwikorera akagambane ko kuzayirukana ku butaka bwa Congo bakayivana mu bice byose yigaruriye muri Burasirazuba bw'iki gihugu cya Republika ya Congo, nyamara birengagije imvune yagize ndetse ngo n'impamvu nyamukuru ituma barwana. Izo reka mbe nkubisubitse. Wazalendo yahawe amadolari bayanyujije mu rwego rwa RAD. Ntabwo nzi nimba wari wabimenye. Umutwe wa Wazalendo ubundi ni impuzamitwe irimo za mayimayi zitandukanye, Biroje Bishambuke, mayimayi ya Kutumba, ndetse n'indi mitwe ya za mayimayi n'izindi nyeshyamba, VDP n'abandi bishyize hamwe maze bakora ihuriro ry'abakunda igihugu Le Wazalendo. Aba rero kuri ubu ngubu baravuga cyane ko bahawe urufito. Nkuko amakuru abitangaza, guverinoma ivuga ko umuryango wa Wazalendo uhabwa inkunga ya miliyoni 4 z'amadolari buri kwezi binyuze mu kigo gishinzwe ingabo za Congo kizwi nka RAD. Cyane cyane RAD ishinzwe ingabo ikabahoze mu ngabo. Iyi nkunga itangwa binyuze mu buryo bubiri. Ni ikigega gishyirwa mu ruhererekane rw'amafaranga ya RAD n'amafaranga yihariye ahabwa abayobozi bamwe na bamwe bo mu turere dukorerwa nyine n'iyo mitwe y'inyeshyamba. Nkuko zumvishe, amafaranga yasohoka mu buryo bubiri. Hari abagenewe inyeshyamba nyirizina Wazalendo, hari n'abagenewe abayobozi, by'umwihariko abayobozi b'iyi mitwe, ariko n'abayobozi bakorana nayo. Aya ni amafaranga apangwa neza. Buri kwezi nawe tekereza miliyoni 4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amafaranga menshi, kuko buri kwezi ubaze n'umwaka ni hafi miliyoni zigera kuri 48. Ni amafaranga menshi rero ashyirwa mu gisirikari, ashyirwa muri Wazalendo, kandi abazalendo bakayahabwa bashimirwa cyane cyane ko bafasha leta ya Congo gutuma umutekano uboneka. Icyakora Wazalendo hari ubwo bagaragara ko ari umumaro bafite. Muri iyi minsi aduce dutandukanye bagiye bigarurira batwambuye M23, M23 gisubira inyuma. Indi nshuro bagiye bakora ibikorwa by'intambara bagasa n'abakangakanga nka kwa kunda abahigi bavugisha cyangwa se bakoresha urusaku bagakaka inyamaswa bahiga, maze aba-FARDC bakaza baje kurwana. Ibi rero barabishimirwa cyane ko batuma icyo ngo biyemeje bakigeraho, zangiye bikunde FARDC nyine ikigeraho mu buryo bworoshye. Ari niyo mpamvu kuri ubu ngubu babona yuko iki gihe wavuga ngo ari igihe cy'ingenzi cyane kuri Wazalendo. Kubw'ibyo kwa Tshisekedi Tshilombo gushimira Wazalendo ngo ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane agomba gushyiraho umutima no gushyiraho imbaraga, kuko ngo bigaragaza neza ko abitayeho. Mvuze kuri Wazalendo mvuga n'amadolari bayihaye, ariko reka nizere kuri ingingo. Ingingo y'imali iguhabwa igisirikare cya Congo iteye benshi kwibaza byinshi. Ni amafaranga aturuka mu ngengo y'imari y'igihugu ariko agenewe FARDC yikubye inshuro amagana ku rwego rudasanzwe ugereranije n'indi myaka ishize.
hatangwa amafaranga agenerwa igisirikare mu ngengo y'imari. Wavuga yuko bisa nkaho ari ubwa mbere FARDC ibonye ingengo y'imari nini bene aka kageni utindi misi yose yabanje cyangwa se indi misi yose yabayeho FARDC itageze igenerwa amafaranga menshi nk'aya ngaya. Igihugu cya Kongo gitanga 30% by'ingengo y'imari yacyo yo mu mwaka wa 2026 ku ngabo z'igihugu bingana na miliyari 8 z'amadolari. Miliyari 8 z'amadolari z'Amwe za Amerika. Mu bihugu duturanye cyangwa se mu bihugu bituranye na leta Kongo nta kindi gihugu na kimwe kigeza kuri ingengo y'imari ku mwaka. Oya ntacyo. U Rwanda ntabwo rurimo, ingengo y'imari ntayo, Burundi ntayo, Uganda ntayo, Tanzania ntayo. Usibye Kongo yonyine miliyari 8 z'amadolari z'Amwe za Amerika agenerwa igisirikare. Umushinga munini ugamije gukomeza ingabo za Kongo, ibikoresho no kongera imishahara y'abasirikari n'abanyapolitiki bakorana na gisirikare. Niyo gahunda bango niyo mishinga igamije no gushakira ingabo za Kongo ibikoresho, kongera imishahara y'abasirikari n'abaofisiye kugira ngo nyine igisirikare cya Kongo gikore neza. Ndagira ngo biziteho neza. Kugira igisirikare gikomeye bigendana n'ingingo enye z'ingenzi. Iya mbere, kuba igisirikare ubwacyo kiri bien formé, gifite amahugurwa n'amasomo ya gisirikare bijyanye n'ibikenewe, nyine bijyanye naho icyo gisirikare kizarwanira. Bizineza ko ntabwo ifata imyitozo imwe bitewe n'agace. Nk'ugo abatuye mu Misiri niba bafata imyitozo nk'abatuye mu bice by'imisozi miremire, kuko imisozi yo mu Misiri ni butayu, abandi batuye mu mashyamba. Yagura kubona ingabo zitwa nka junglers zo mu Misiri zirwanira mu yayi mashyamba batagira. Ariko byagugura kubona nanone ingabo zirwanira mu butayu Sanza cyangwa Sanders zo muri kano karere, biragoye. Kabiri, igisirikare nanone kugira ngo gikomere bigenwa n'imibereho myiza y'abasirikare. Bahawe imyitozo ikwiriye, ariko si ubwo babayeho bate. Niho harimo imishahara n'uburyo bwo kwitabwaho ku buzima. Tshisekedi Tshilombo asa naho yafashe uburyo Joseph Kabila Kabange yarayoboye Kongo cyane cyane ku bijyanye n'igisirikare, asa naho mu kubyinshura ibihumbi. Tekereza umugabo wiyemeje gukubira 6 umushahara abasirikare. Umusirikare w'imwaga amadolari 70 bakamukubira inshuro hafi 5-6 kuri ayo mushahara, akajya amadolari hafi 300 na. Numvikana neza cyane ko Tshisekedi Tshilombo yabonye ko umusirikare mu gihe afite umushahara mwiza ndetse ukwiriye bituma arwana neza. Kuri Tshisekedi Tshilombo yabaye nk'iturufu imufasha cyane kurwana na M23 mu gihe urugamba rwo guhangana na M23 rwasaga n'urimo ibibazo biremereye, ndetse rwazagaragaragamo gutakaza abasirikare benshi bakijya ku ruhande rwa M23. Bavuga ko M23 ifite discipline, ifite n'ibikoresho byiza byinshi, ikindi kandi bazajya babaho neza. Tshisekedi Tshilombo yahise atangira umushinga wo guhindura uko ibintu biba bimeze, yemeza neza uburyo budasanzwe bw'imikoranire kandi uburyo bukomeye bwo gukorana kurimo imbaraga zidasanzwe. Nimvuga imbaraga zidasanzwe wumva yuko bashyizemo uburyo bwo guhuza abasirikari, ibikoresho, ariko abasirikari ubwabo imibereho yabo akayigira myiza, kuva ku mushahara kugeza no ku byo kurya bajyanye mu miryango yabo, amashuri ndetse n'ubuzima. Ni FARDC. Icya gatatu gituma igisirikare gikomera ni ibikoresho. Niba hari igihugu cyaguze ibikoresho byinshi kandi bigezweho muri kano karere ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. No mu bizumweru 2 bishize bari muri Turukiya, Istanbul, aho Guy Kabobi Mudiambita, minisitiri w'ingabo, yagiye gusura iki gihugu cya Turukiya, bakemeranya gukorana ndetse no kubona ibindi bikoresho bishya burimo imodoka z'intambara, indege zijya pilote na za misile yifashwe cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba. Wibuke ko Turukiya ni igihugu cya kabiri gikomeye mu gisirikare muri OTAN. Kumva yuko kujyana amasezerano kino gihugu nta kintu bivuze, waba imitekerezo yishyize hasi. Bifite icyo bivuze cyane cyane igihe uri kubaka igisirikare. Ikindi gituma igisirikare gikomera ari nacyo cya nyuma, ni uburyo iki gisirikare usibye kuba gifite icyo twakita formation, imyitozo, abasirikare bamerewe neza, bafite ibikoresho, habaho n'icyitwa cooperation cyangwa se ubufatanye. Igisirikare kidafitanye ubucuti, kidafitanye ubufatanye n'ibindi bihugu, burya ntabwo kiba cyuzuye. Inkingi imwe ntigera inzu, niko abanyarwanda baciye umugani. Bisa kugira ngo ugire abafatanye ikorwa mukorana. Niyo mpamvu leta ya Kongo nabyo ikomeje kwishyiramo imbaraga.
Rero mu ngengo y'imari ingana 30% bagenera FARDC, uyu ni umushinga ukomeye ugendwa na Minisitiri w'Imari Linkunde urimo gutanga umusaruro. Nyuma y'umwaka umwe guverinoma yatanze isuzuma ryiza ryuko uyu mushinga washyizwe mu bikorwa ku kigero cyiza cyane ruta ko iminsi yashize byari bimeze. Muri make igaragaza ko uyu mushinga uri kuzana impinduka zikomeye cyane muri FARDC. Na bamwe masesenguzi bahamya neza ko FARDC ya 2022 na FARDC ya 2026 ari FARDC zitandukanye. Ni igisirikare kimwe ariko gitandukanye ku buryo wagira ngo ni ibisikari bibiri bitandukanye. Kuryo uyu munsi FARDC igaragara neza ko se kurya yatsinda 23. Hanyuma andi makuru atangazwa n'uruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Congo nuko uyu mushinga guzageza mu mwaka wa 2028. Nyine buri mwaka bagenerwa 30% by'ingengo y'imari y'igihugu. Kuri Tshisekedi yizira yuko 2025, 2026, 2027, 2028 ayo mafaranga n'abashyirwa muri FARDC zaba yamaze kuba igihugu gikomeye mu gisirikare. Cyane cyane hakubiyemo amahugurwa y'abasirikari kwibanda ku ngabo, abayobozi bakuru, abofisiye, abatari abasirikari nuvuga ngo babandi ba aide militaire ndetse n'abarimu n'abatoza ba gisirikare. Ibi byose bikubiye muri uyu mushinga uko mu FARDC yiyemeje gushuramwo agatubutse miliyari 8 z'amadolari buri mwaka. Urebye Tshisekedi Chilombo icyo ari gukora, bamwe bavuga yuko ari kubaka ikindi gisirikare cyubakira mu kindi gisirikare. Ubwo igisirikare yasanze atakizera 100%. Ngari kubaka igisirikare iki kakizana n'ibikoresho bigezweho, abo yise Force de Tigre ndetse n'abajepe bubundi buryo yubatse. Ibi ni uburyo bukomeye cyane. Tshisekedi Chilombo ari gukora ibikorwa biremereye. Byibuke ko mu minsi ishize FARDC bamwe mu bayobozi bakuru ba Kinshasa muri bashatse kurira kudeta uyu mugabo Tshisekedi Chilombo. Yibutse twarabikubwiye. Iyi kudeta yapanzwe n'abasirikari ariko nta hantu bihuriye na bya bindi mwumva ngo zaye 23. Ekada yego yenda yaba ari imbarutso yuko bagiye babona ubutegetsi bwa Tshisekedi, ariko bano basirikari bari barangije kumenya neza uriye Tshisekedi Chilombo ari kubaka ikindi gihugu gishya acyubakira muri Congo ku buryo batazongera kugira ijambo na rimwe kwibera muri Congo, kuva ku buye ry'agaciro kugera ku gikorwa icyo cyose cya nyuma icyakora. Ibyo ngibyo bamwe kuko ko arabo bigomba kubangamira, ariyo mpamvu bashatse kumwikiza. Gusa ngo ibi Tshisekedi Chilombo akora ni ku isi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu minsi 3 ishize mwakurikiye itangazo ryatangajwe n'urwego rushinzwe ubucukuzi bw'agaciro muri Congo DGM, bari bavuze yuko hari ufatanye bagiye kujyana Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kubaka igisirikare gikomeye kizajya kirinda umutekano ku birombe, ndetse ko bazakenewe abasirikare 20 bazaza muri Congo barimo n'abanyamerika. Amerika koko yahamije iti dufitanye ubufatanye bukomeye cyane bwa gisirikari mu bijyanye n'umutekano, mu bijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse no mu bukungu. Icyakora ntabwo twiteguye gutanga umusada wo kuza kurinda ibirombe. Muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abasirikari ngo iteguye kohereza muri Congo bagomba kurinda ibirombe. Hari ibintu bigomba gutekereza. Ko Amerika yemeye yuko muri Congo ifite amabuye y'agaciro cyangwa se ifite yo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amasezerano basinye na Leta ya Congo agomba kuza gucukuza amabuye y'agaciro muri Congo. Bivuze yuko kampani zabo zizaba ziriyo. None waburinjije bingana iki? Wafata miliyari zawe amagana ukazitererana ahantu hatari umutekano. Uravuze ngo ibyo ntabwo bishoboka. Na Amerika yigeze ibikora. Gisubizo ni yego. Kabiri, Amerika yaba yishingikirije kukivuga gutyo kwitazaza abasirikari muri Congo. Nuko bazi ko ari gufasha Congo kuvugurura igisirikare cyayo ku buryo Congo ubwayo ari izirindira umutekano ku birombe, ariko amahugurwa n'ibikoresho byaratanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki ni cyo Amerika itigeze ivugaho, ariko ukurikiranye amakuru y'imaze iminsi byabereye Kinshasa urwego rwa gisirikare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwo muri kano karere rwasuraga Kinshasa. Ubona ko ari wo mushinga uhari, kandi amasosiyete ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuza gutangira gucuka amabuye y'agaciro muri Congo. Icyiciro cya mbere gitozwa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaravuye mu myitozo. Nimvuga imyitozo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubyumve gutyo, baragutoza kugeza ubwo ugira imyitwarire, imimerere, imitekerereze nk'iy'umunyamerika, cyo bita kuguhindura imitekerezo bakakurema mu ndi muntu. Kurya Amerika nayo itafite umusirikari abo yatoje bahari iba yize hafi 100% yuko ibintu biri kugenda neza. Dore impamvu nuko n'abasirikare batozwa gushaka ubuti ariko barya ruswa bagakorera babandi ayinya iragutoza kandi nagushyira ahubwo ugomba kugutata buryo ugomba gukora icyo akubwiye gikora bakakubyonga. Rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
biboneka cyane cyane ko n'ubundi mufatanya na Republika ya Demokarasi ya Congo zange bikunde uyu mushinga bazawukorana. Nubwo Amerika yavuze ko nta musikiri wabo uzaza muri Congo, sina ngombwa ariko iby'ingengo y'imari rero uyu mushinga ngo uzagera no kukubaka, gusana no kubungabunga ibikorwa remezo bya gisirikari mu gihugu hose. Nimvuga kubaka, unamenye ko leta ya Congo yatangije umushinga wo gushaka kubaka inganda za gisirikari. N'amasezerano bamerutse gusinyana na Turkiya harimo gusangira ubumenyi, gusangira ibikoresho byo kubaka inganda za gisirikari. Muri uyu mushinga wo kongera ingengo y'imari mu gisirikari harimo n'uburyo kubaka inganda zikora ibifaru, indege n'ibindi byinshi, ku buryo byange bikunde igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Congo kigiye kuzahinduka igihugu cy'igihangange muri kano karere. Ibindi bihugu byose kajya bijya kugura intwaro. Ushobora kugutenda n'ibindi bihugu byatangiye gukora izi ntwaro, ariko biterwa n'uwo muri kumwe n'uburyo bwiyumva. Leta Zunze Ubumwe za Amerika si cyo gihugu cyabayeho bwa mbere, ariko uyu munsi ibindi bihugu byose birapapaye imbere yacyo. Uze ko na leta ya Congo ngo yizeye ko izagera kuri urwo rwego, simbizi. Iyi leta ya Congo ivuga ibingibi ariko niyo ngiri gutengwa M23 ku mishinga bari bafitanye. Ubutumwa bwashyizwe kuri X ya Alliance Favre Congo bugaragaza neza cyane ko leta ya Congo igaragaza neza ko ibyo baganirira M23 kwita igihwereye. N'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje ngo gukandagira mu masezerano cyangwa se gukandagira amasezerano yo gushaka amahoro arambye kandi bwahisemo intambara. Niyo magambo yo kuri X. Ngo bigomba kugira ingaruka kuko iherezo ryayo ngo riri bugufi. Iherezo ry'ubutegetsi bwa Kinshasa. M23 ku rukuta rwa X ikomeza igira iti: kuva ibikorwa bitandukanye by'amahoro bitangirijwe muri Republika ya Demokarasi ya Congo bigatangira, hari ikintu kimwe cyakomeje kugaragara. Ibyo ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bwahisemo no guhungabanya ibikorwa byabo bwite. Nyuma y'amagambo y'ubutegetsi agamije kuyobya no kubeshya ashyigikira amahoro, ibimenyetso bigaragaza impinduka zivuguruzanya zirangwa no guhonyora ibintu, kenshi no kubura ubushake bwa politiki bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bati M23 ikomeza igira iti: gahunda z'amahoro zaba iz'akarere cyangwa se mpuzamahanga zatanze ingamba zisobanutse zo gukemura ikibazo. Idoa imihigo yari ishingiye ku guhagarika imirwano, gushyiraho ibiganiro bifatika no gushyira mu bikorwa ingamba zifatika zo kugabanya ihungabana. Ngo ni muri Assad bwa Republika ya Congo haremejwe cyane cyane ko M23 na leta ya Congo igomba kuva mu ntambara. Ikomeza igira iti: ariko amasezerano yahise atakaza agaciro n'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho kuri ko ari gushingiye ku gukomeza ibikorwa bya gisirikari n'imyanzuro ivuguruzanya. Ko leta ya Congo itigeze na rimwe ishyigikira amahoro, ahubwo ishyigikiye intambara. Ibi kandi biranareba imihigo yatanzwe n'umuryango wa Montreal mu Busuwisi, ibiganiro bigamije kubaka icyizere hagati y'impande zombi, kwemeza kwihagarikwa ry'imirwano yubahirizwa, imfungwa zikarekurwa kandi abaturage b'abasivile nabo bakarengerwa. Ibyemerejwe mu Busuwisi mu minsi ishize ibiganiro bajyanye na leta ya Congo. Nyamara y'amahame shingiro akomeje kwirengagizwa n'ubutegetsi bumwe, bigaragaza ko bwanze kubahiriza ibyo bwihaye nkana. M23 ikomeza igira iti: gukurura abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko si ikintu cyoroshye. Byagabanije uburyo bwo kugarura amahoro, bibangamira ibikorwa byo kubungabunga umutekano, kandi bikomeza inzira y'intambara cyangwa se bikomeza uko ibintu byari bimeze, bivanaho n'icyizere cyari cy'ubwizerane mu karere kose cyangwa mu buryo bwose. M23 iti: mu guhonyora kenshi amasezerano yasinywe, ubutegetsi bwa Kinshasa ntibukuraho icyizere cyabwo gusa, ahubwo bunakuraho amahirwe yo kugira amahoro arambye binyuze mu kutumvikana kwabwo no kwirengagiza amasezerano. Mu buryo bunyuranye, M23 iti: mu buryo bunyuranye Alliance Favre Congo M23 yemeza ko yemeje inzira ihamye ishingiye ku kubahiriza imihigo yafashwe no gushaka igisubizo cya politiki. Iti: ikomeje gushaka inzira y'amahoro. Ubwitabire bwayo mu bikorwa by'amahoro no gusaba kenshi ibiganiro bigaragaza ubushake bwo gushyira imbere uburyo bwo kuva mu bibazo mu buryo buranze bavuga M23. But amahoro ntashobora kubaho hatabayeho kubahiriza amasezerano.
Igihe cyose byirengagijwe cyangwa se bigashyirwa mu bikorwa mu buryo bunyuranye, iterambere iryo ari ryo ryose rizakomeza kuba rito kandi rishobora gusubizwa inyuma. Ni ngombwa rero ko amagambo ahura n'ibikorwa. Amahoro ntabwo atangwa cyangwa se amahoro ntabwo atangazwa, aragaragazwa. Alliance Fleuve Congo nashyize iri tangazo kuri X bagaragaza ko leta ya Congo yakomeje kujijisha amahanga ngo ishaka kuzana amahoro mu bikorwa by'ibiganiro bizana ubwumvikane n'ubworoherane, ariko ku rundi ruhande bahubwo bipangira intambara bivugira ibyo kurwana ari byo bashyize mu mutima. M23 ikavuga yuko ivyo gukomeza kureberera ibikorwa nk'ibyo bya leta ya Congo nta kindi bihatse usibye kuzanira akaga gakomeye abaturage ndetse no kwica inzira zose z'amahoro zashyizweho zigomba kugena uburyo ibikorwa biremereye byo kugera ku mahoro arambye bigomba gukorwa. Ukurikije ibi bivugwa, ukurikije amahinduka ari gukorwa ku butaka bwa Congo, ukurikije izindi ngamba ziri gufatwa na leta Kinshasa, urabona amahoro muri Congo aboneka binyuze muri bino bikorwa bya diplomasi cyangwa mugani 23 ikisi yari itegereje ntabwo kigiye kubona. Ndagushimiye ko twabanye, mwifurije amahirwe mu zikora byose. Ubwe neza, shalom.